Kiri mambura ma gukungwira cibo mweru wa Kajuki siasa cia kaunti ya Tharaka Nithi nicionekanite kugwata mwanki baria MCA Njeru Ing'ara na mubunge Patrick Munene macokanirie migambo na mabisha kumakiri thirikari ya Muthomi Njuki. Abisa Munene wagoti mugambi Kibwari nonekanire kugera mugwi MCA Njeru nontu wakorega kugwata mbaru gavana Njuki. Mange marari kibaroni giki ni bamwe na Professor Erastus Njoka urebekirite wirane wa Kenya University ntere cia Kathwana. Samuel Gaishima atumenyithie. Kiatho gya gwikirwa nthumbi gya Chibogwa Imbia wa location ya Kajuki Geoffrey Mutugi Njagi mieri kathumba nyuma ya Chibo Munene Simon Maingi kuthiritaya kiruthitwe kambeni ya Chibo nterinu cha Kajuki gitongeretwe ikamishna wa Imbia wa kaunti ya Tharaka Nithi David Gitonga na getegwa na siasa kathumba bareo mubunge Patrick Munene, Professor Erastus Njoka na MCA Njeru Ing'ara, Kithinji Savea na Zakari Njagi amwe na mwandiki rwong'ini rwa witherania bogoti mugambi Kiwarie. Thank you, sir. Chibo Njagi apa akari wirane bwa kubarutira wira na njira ya kwirutaniria. Nisikue nafasi hii kuishukuru serikali tukufu ya taifa kupitia kwa mkubwa wangu Bwana County Commissioner kwa kuonelea vyema ya kwamba ninatosa kupewa hii kiketi, na nataka kuhakikishia kwamba afande nitaifanyia kazi. Niko tayari kumsaidia katika kazi na tumefanya kazi pamoja. Nyumbani, kanisani, kwa serikali. Kuringana na Kamishna Gitonga gatigati kamanto mara Chibogwa Imbia akwirigirwa gukandana namo intano chiare ira akugana wete ripoti ate ichikuthi mbere muno nterino. Kuna mama amesema yeye ni survivor wa ukeketaji. Kwani hapa Tharaka Nithi tunafanyanga ukeketaji kweli? Ni aibu pande hii ya Tharaka Nithi kusikia ati mambo ya ukeketaji inaendelea. Chiacha nacho ichimatite katika aruti wira ba thirikari ya county na murengo uraukuwata mbaru MP Patrick Munene areo MCA Njeru Ing'ara bara meto ikwerewanwa mantu makonie uruti wira ndeni ya wadi eno. Kama MCA ugatwe na milioni 10 ngaina kurathime na chionekane itume cibitare Kayuki utie muntu garia kwa ruthwa ukauga imperwe indi mbonge lakini tikuga ntarumwa no kigitagata tene ngauga na politiki nikiere de arankunganie itwakirwe na nimbega muno ndagwa kirongwa ingira ni Muthomi Njuki mpi nabo mugambi Kiwarie na MCA Zakari Njagi bameneria MCA Njeru Ing'ara ikiraba kugati chiacha chego chwa gitikia usenita ichigiretie aigwe ari na kanya gakurutira akariba wadi yake wira. Kamukaribisha Njeru Kajuki. Ndamukaribisha Kajuki ntungite Njeru mucemani wa mbere kuza Kajuki kumutike MCA. Tumakana urongo. Muntu meatita winki meyerekanywa. Ntita wimbio. Irae madege ni nae da nini. Mheshimiwa Njeru no ambere shimenene muno. Ambirire nuntu igamba ngombe niri awe na nurice kabisa. Tumurekereria ajarie kura tia seneta na kura gonge ni mukaragiria ntura. Mendere kumwekariria. Bakiuga Njeru na remetwa ikuromba mirandi ya uthina mbere kuma kiri thirikari ya county. Kuma kabari yange kuya monkaga aka mutenia kare aga mara kulingagirwa. Gavana wale kumenya. Lakini mturale ground i Mheshimiwa Njeru Ing'ara. Na into kabiromba wantu beto butikenwanga nigonda ya ukomoka nda ya ukomoka. Into kabiromba wa na Njeru nitira mianka yange 3. Anto baba uke begwa kiao. Parombere into indenu kiania gwiro na thondeka barabara muno ragwa na ngai amutethie ragwa na banengagira gintu gitagwa ward fund na nio ward fund barutaga MCA nkithuro indaiye MCA tire kigine na kio giake ya kuruta wira lakini kathi yakauga na nio mbugaga assembly nkauga kanisani nkauga micemanio teno nkauga mwankare ndiuni aigwe na mutongoria thiurukire gukwalomba kura indi mukero Njeru atithiete kumuririkania kuri njira ikoragwo irigamba ng'ombe kalombaga kura ku kamuthura we Nkrukin terino chiere ichikujaniritie nuga tigatika thirikari ya county na ubichi ya mujumbe aretete wa Kibwa substation ya stima ya Kamutiria. Kwa mundu tena stima kwa weta ukira. Kama una stima kwako nyumbani
alafu tunaambua tuko sawa. Nyote hamuna stima. Substation igakwa na ile yakwa na stima ciongereke anto bakundu stima bonde baigamba ng'ombe na stima ciena inya stima itakuora wao atia stima tugo itiko gaukana ukaigua makiuga ni mararetire power station ya stima indi batu atwikire stima kamurareta power station mutiko bota kureta stima indi matienda gwitikiria power station ni ya batu power station ni yao indi stima te ciao ibachokete baorotana nuntu bwagi bwa basari cia thirikari ya kaunti. Basari ya kaunti no ndo nie ndipresentaga muthomo wa Njuki in the assembly na ntigutende ikinyanga rwa muthomo wa Njuki. Committee ya basari ya Igamba Ng'ombe ward twabere mheshimiwa Njeru Ing'ara niwe wathurire committee ya basari no uri kuria muntu wa committee ya basari uri wiria uri we Rĩrĩa ngũrũgama ngauga andũ betũ manengerwo mbasarĩ ũkaya ũkauga ndanengerwo mbasarĩ ndarĩa ndikwenda na ngoma ndengerwo ngicoka ngetia mbwĩre nikaĩrĩ andũ betũ ũtikanengerwo gũtuĩka atĩ tigũ tũkonaga indo bibi nengeretwo andũ baba kwariaga mũndũ arũgama nĩ ũndĩ ciũ nĩ ũndũ anũmĩrĩtirwo we Zakaria uga we arũgamĩrĩte Njuki assembly nĩ ũrũgamĩrĩte assembly na imbwaragĩria na ngenderera kũbwarĩria Ngai antethie. Zakaria ũtanũmĩrĩtwo nĩ mũthomu wa Njuki wanũmĩrĩtirwo nĩ UDA na watho wa kĩama kĩa UDA waugaga kwathurwo MCA mairi ma kiama bakanominatwo umwe every 2 MCAs one nomination every 2 MCAs one nomination chokagiria Njeru nkatho no tukathurirwa nominatwo. MP munene agitaragiria mirandi ya uthi na mbere ira aruthite na ira akwirigirwa kuruthira akariba ntere-ino ukathi kura kathwana kuthie makutano ni rami kuma market kuthie stadium mwaka uyu ni twitikaniritie na atumaka Njuki ate shukuri yetu nene ya Makanyanga next financial year ni magurire basi. Noe Professor Erastus Njoka augite ati agatetheria kureta Rung'iro University muci wa Kathwana kenda rukiria ukuribo muci uju. Kathwana gakunanire kagia na institutions karatibu na ni mwirire mheshimiwa ni esiria bwa maendeleo liu ugethwana na campus embure na kegembele na kachogoria na gukungi no baba kale mabai. Nkiripotera Weru TV kuma ntere cha Kajuki gichigo bunge ya chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel.